Fifia whawhirai whatala whātu mai mo whafonga so tātua tunu le nei foi tura le aso ma lor ngā lue ma lo foi wha ma lo si whi au mtiu te whenga iai se mai mo whafonga so onga neu tātou po kalami o oe ma lo ma lo po kalami o tu whatasia tātou tanga ruenga pā mia mara kāpeneta tātara manino i foi mtafa yoi tu pitu o lo whengai ma o nanga ta itasi al tātou ma lo e tawala tu mtanga ruenga whaptonga tu maoti. O neva yaso ua mawala vano ta ua male fionga ile faton sili po le sili fo yo le faptonga marsi angata o tisi na fionga ya faumui tatala manino i foi le tūlanga o iai ia le ngā ruenga mo le tātou marsi angata o tisi a mese foi o neva i tau tūlanga le whaasoa soa le tātou o nanga tau o tisi mo le martelo so tātou atunu so fo manuia lau fionga faumui ma lo fo ile tau pati lau fionga ma lo le tau tua i whiau matiu te whenga iai. Ia, whatalo patu fo i lau fionga pesta, pe fo ia le malo le ofisa, o lo whapeona whaia le tūlanga fo i leo le whaasosoi nātu o tala mai tu tonu mtanga luenga de tasel malo, e wa fo le no fisi le fio le tunu malo, so i fu manuia le nei, tai aunga leo ngalu. Lau fionga to mua mai el tam ta upu le nei fo i tūra le aso, whaiona e sao noa le au te lengo le tātou tūlanga wata oto i tātou wafitiso. Ia e mese forum ta upu tūlanga le whaaso soi nā tūl tātou e tise mo le martelo le tātou atunu ulau fio. Malo whaftai mo le whaasili lau fionga pesta. O le tūlanga e pi lawa e le nā malaina le tūlanga lo iei le tise i neuporo. Le ta ua le moto salafai o lo le lei atu ato le tise mo moto salafai. Le moto uporo. Ia nei whawhita uli maru i tau o lo whenga i pēa ma le tātou wharatonga. Ma se lava le tūlanga leo le male alo le tise. Lona tūlanga fui leo le tise maua. E whaasoa atu le atunu. O le teminei, o le tise o lo mātou, ma whai ona mātou whaasoa inatu. O se mea o le tolu se fulu whai a meka waki. O le tise o lo mna mia le atunu e lau te whaangainga. E tolu se fulu malua meka waki. A whapela i se whawhita uli se tasi o awhitele fui le mātou. O le awhitele au le mea o le lima meka waki. I ona iailo leo le paula le o le a tau whasoasoa le tise. O a whai na whai nailo le tise pule tui nā tui mota malawa. Ia nā wai ama le silfia le tunu. Le masino a pelila le na i ele whale tongu. Ono a whale ngai na ia le whale tongu se tasi o tatu a fitele ai fianga. Le a fiatu sa ma le lima te si ma le fitu me ta wakile nona te le. O le lana apa ilo tatu whautonga i se whainga whaanati nati. Po se temporary solutions o le under the emergency lena i el tatu. I el tatu o tunu. Nā mailo a fi hae e ono. O le tise maua mai a fi hae e ono. E kamba i le tise le la fi leo whale tonu tai fianga. Lena i le lima te sima le fitu me kawaki. O a fi hae lana. Le lana se vai mai il tatu o tunu una ua umale ali whawhita uli mea pedila ili te minei ia ua iai foi le se whawhita uli se tasi o afi tiso foi le i fianga le la ua lua i loa fi ua ili whale tonga ia o le pau se foi na afi ia whetau ia mal taunu mai o tatu o afi fau foi le na penta ua le na oka na taimi le ata i lua me kawaki a fina o afi lana e lua le ua kama i le afi le alona lua o fianga le whale tongu. O lono winolo, tū mau pēla tā tūlanga fui lea o le tūlanga male ale. A le mātou mai tau iei. O lo si tia pēa le whaonga le tunu. O lea fai ua tūrata wai teimi o le kirismasi. Ia si le fia tau whai mo li fai lea teu a ainga. Lea ua vai a mata fai ona vai a ua mata ona teu moto a ainga i mo li emo. I o le si tia mo lunga fai na o le tisem na mia le tunu. Mātou le no whaila, ne te ua whaale tonu i le tātou. Le tise fui le maua, i taimi o aso fia. O le alana iai le fōwhanga ma ua au tasi fo iai ma le mātou komite whaatonu. Ia toi a mainisi a whihaea. E tā pena ai le tise mo mia mo le kisimasi. Ia o le masina o kuso le whamoe moe
e whaasolo e te whaalelei o tatou wafia I fianga. Tau sanfou. O le mafu anga o le tuai. O nei fui toi ngafi. Se ilonga la vai oka ia parts. Pato a fausia. O le lana oka le amatango le nei tau sanga. Wha moe lau iu lai e fato a tau umai ia. Ia tatou parts ia. Na whaasolo lo leo le toi whalelei po overhaul so tatou afi umai e whale tai fianga. E tai toru masina overhaul le la fietasi. Mna mia la e la female system. Fa solo lo vo. O le ala na mata mafo fa wa tilo fu le fa nga la tu. E te tawana ia sina sinta mai surplus like titi fu le reserve capacity. Generating capacity. E tu ai la tu o te mi fa pe. Ia le ala na o le la o el fa mo ia. E mai ina tatu nisi tatu wa fi haya. E tapa tu te simati de kilisimasi e ma fa solo tu te mine fa tino eta to vo le fu mo fata tiel tato pokalame e o kaini ista tato wafi e fe so ni le tato capacity lo il temne a fa pela o kalafi o se me o le se fulu malu masine o kalafi tasi ile fa pe fulu se me fa pe o katun a mai sa o lo le se ilonga va tu tato specifications ia ma batu po ia te mena to le alto ainga design e enta to ia le network o le tise ona ftango filo na to e fau mo le afie fu le mana onga le enta to faptu o le ala na le umi e se fulu valu masina la e o kai ia to titi fo yama te sanga ato e fai ele tu la vol fa pipi ima o le ala na le famemo tu se te tamno o te lua felo fitu uma na fatino tatou wafia to service tatou wafia fa o ia mana ia tatou wafi pe lua pe tolu e to fa popo no ngol tatou system e ona to fo ia le tatou me toi mausalima to uma ia tu langa fu le el tise mombia ia lo ia fa mo e fa nga so mali mai pe le tatou tulanga le mana o mia tato tunu ila lo tato PDS transition ngai le renewable energy ian fa solo ma lo tato renewable energy replace tato fitiso ye fa ngal temine io fofo nga ma na le fa tatia o le lo fa male wai me le tua ya tau no le ya tu le lo fe lo fitu ya man via uma tato fofo nga fatin lo fionga tato wafia lewa tuina mai tono le tunu e fa nga fo tato o nanga marsa nga tau tisi e fa manino o an yafi mautu ia e ta mau e tono tato o nanga po on yafi fo ie e o mai elise fa nga mo se te mi le tu mau e lua tato a file wa mai le wafi mautu ma le te lua me ka waki lala o man fa pi fo lo so a wa fila ie fo fua e tonu mai paul bai so fo o siaso mai so tesen a o le o ki simasi o fila e tu sa wafi ai vule lisi o le la il famo mo fa pe on fa pi ne ta fiang o ki tono la na le so son e tal ile mana mia le tisi o le tu mo le moto ai o por lo fionga ona o le tulanga le tato wafi tisi le lava e mafuli ai le fa lango manga tato o tunu umor fa ngaina o le tulanga o le marsi anga tau tisi e fia sa o lava afi e tisi o whaalango i tato o nanga mo upolu ai fia fo i afi e tisi o whaongaina ma whaalango i tato mo te salafai tu sa o le tisi mana mia fuile mo upolu temine ma tu te tiro po se me o le tolu se fululu o le tosu tolu me kawaki o le afi te le fianga po se me o le lima te si malefitu me kawaki ia itala ia foi le pe rani le tulanga foi le efficiency e tona lima me kawaki o lo il mato fa moi o ba e te le alfa moi foi le tato i mei o renewable energy ia na te sila fia bule la ia na le te mia foi le pe o le ono le fia ina o maro le to ise me e te taula na solid il tato base load ia le ase me fa moi le tunu na tato ofitiso a fikala e tu se te wala na ono ni afi tisi o lapo po ai te lima me kawaki
ona le leia to lolo le tise mo le tu mo polwaia sa ba ia e tu sa male se me ole fate si male lima me kawaki na mia e ita to wa fielua le e tai lua me kawaki e mai sila fila iti foi le te tasi me kawaki la e sufficient le generating capacity mo sa ba itimne o le sia tātou fisili lau fionga tūlanga lau whaingaruenga ai mai se foi o tātou me whaingaruenga po resources o loo whaalangolango e tātou o nanga o marsanga tau tisi o lava ma ato o toale tūlanga o tātou resources e fsoswani foi ia ese mai tātou a whetisi ai mai se lava o nisi o me whaingaruenga loo whaongaine le aunanga ai mai se foi o tātou au whaingaruenga ma to mai whaapitoa e ngā whaatia whaongaine o tātou o nanga mal tau tuina o le maltelo tātou o tunu ia la whaingaruenga ia o loo le lei al to mai foi o loo whapeana maua tu tonu le tātou whaapitoa o loo lava foi ia le anga vaa le whaatino e tātou ngā ia wa ana whapea i le o iai le anga vaa ia wa lewa na palalu le tātou tūlanga i o le whaafita au le lava na iai le na whenga i me tātou o le tūlanga foi le wa ina iai foi ana i tūlanga foi le tuai o na whaatino e i le mo to ina service whaapitoa ia iafi o tuai lana whaatino i ono tūlanga foi lala e sa whaale tonu le tala le tupe foi le la le taimi ia o le alana o le mafuaanga ia mai foi na isi tūlanga wha kone talate foi le sa fete ina ia i le whaapitonga ma le company lea whaiafi ia o le alana o le to o le ngaruenga ia na alana mafua ala o whingaruenga ia o lo lama le to mai mananga whae whaatino ia ona lau fionga o tātou wafi el tisi lea o whaade leia matulanga o whaongaina foi mo le tātou o nanga e fia a to se leni al tātou malolo whaaluina ma whaatupe na ia le whaatotonga ina ai mai se foi to whaale o tātou a whetisene o le tupe ai e whaale ai le fia tasi e lua tasi ma le 5 milion Samo o le tauna o le spare parts foi le o le fia to whaale ai e lua tasi ma le 5 milion le fia tasi a tu la whaatasi a fia wha e se 10 milion e whaatino ila lea mai lau fionga ai mawhai lava na whamanino lau fionga le tūranga leo o tātou marsi anga whawhawina e ile la ma le vai lea whalangolango i eile tātou marsi anga tau e tise nisi foi o teimi o la se tūranga wa iai a lea fufuanga ono se tasi lea o anava o lo itotono le tātou fufuanga malta i ala o tela le tātou malo ia o lo whata o to mole anga ia tu lumanai e fia se pasene ua ta o to iai a lea foi ngā luenga ma lea foi whaama ite le tātou malo ia wala vale sapala ia tua ole ele tise mo le malutele so tātou atunu ia o le temine ia o ta o to vole le tos fu 5% o le tātou le tise mai le renewable energy o le siva ngā toa o le ono su 5 mai le tātou fi swau o le tiso o le combinations na le ia o tātou fi haitu ma le la o le la ia po se me o le se fulu lua paseni o le tise mna mia lo mo mai la o le lua o se fulu mal paseni ia po le lua se fulu paseni mai le tato fi vai ia o tulanga na lo il temnei ai o lo ia fo foi le lo fata tia le vo fato mai on sani le con kala ke foi le licita tato company la tutte fausia ile el tise mel marsia nga tau le la ia foi la mama na ia pa iona le leia to le tise a woni fe mo ile le tise mo le moto sa va terminé ia se so soni tele le la siti bo sa va ia i was fu liva pasendo le tise mai a fitiso a fa pela mai ana le fo to sa fo lo fa mo mo ia matai una sa unga na le fa mo mo apa pe mai ia o tele foi na so soni mo salafai e ono au sia e salafai se tūlanga po lea pasene mo lunga mai le renewable tato renewable energy o lo ia foi le te tūlanga foi lea o lo matu ta pena iai o isi foi tato company foi lea tuto tasi ia local companies le ua mai ana tu proposal ma lo whatatal no pel temne ia se me po lea ngai pa ua whawhita ule le umiol process e fiwe fatali vole le tele
vaenga foi lele e mo sa idi se la to fanua e ona suelo ni la to tupe e ona fatua o mai lule e umi la val process foi le ia i foi disi vaenga foi le mana o mai mo e batu ele a fatua o le suelo tupe ia ona i fa fita o ia na o tu se o lu tau e fe ngai pe mai tato mai sel tu langa le tam fai atina e ia le tise mai le mal sang fa fo lau whionga tūlanga o tātou wafi e tisi, o tātou wafi tiso. O whele tu nuu ia o tātou whaipaanga matuina mai e fo i tātou wafi e tisi ia o okaina. Mor whaonga ina tātou o nanga, lau whionga. Tu sa wafile i tai whianga e mai o Japani. Wafile na mai Japani. O le e isi e tātou wafi sua ula i tira ia na mai mumuli. Wafile na mai saina. Ai tatou e alua i le tūlanga fui lea o fe whatau inga fui lea whatau wā. Po le tatou tender process ia lea tau a whonga. Stasi neo vaenga lau whionga o whiangai pēr ma le marsianga tau e tisi. O lo i tau e mese fo yo whawhita uli i le tūlanga o le wāwha whiangai e maltelo so tātou tunu. O lo whaonga ina le nea o nanga. Lau whionga i whaiona e whaamanino o a ni lu i tau o ni whaafita o di onga onga. O lo whenga i pēr mal tātou pūlenga e mesion mars anga tau tisi. I le tūlanga le wāwha whenga i e mal tele so tātou tinu. I le whaonga ina lava tātou o nanga tau tisi. Ia le lu i tau maasani a ono le te le o le manaumia. A wha pēr lava e tolu se fulu me ka waki le o matou tāpena iai. A e si tia le manaumia vole le tisi le atunu i le tolu se fulu mo le tasi mo le tasi. E le mātou te le no fuai, mātou te oa e su L.1 le e toi whapopo. Ia e le mawhailana mātou atu i whafo, mātou whai atu i kampani whaia. A maisi na 0.1 le ana sei whalawai, mau te o le mea atoa. Tā pena i lea, o le whainga fo ia e o le tūlanga ia i meta wiltise. E tā pena fo le mātou i a lama le risu. A whapete o i se whale tonu fo le se awhi e tasi. A la e mawhaiuna lama le risu e e provide ia le demand le tunu to le tise le tunu so le tulanga foi le onole e peye manatu o le meu mato mitau ono tulanga foi o tamo fie te le tise le ia il terminei a fatto stu sai tu no pacifica le portato quello ma tolu le tunu vile tamo fie le tise il terminei il fa una ina le tangata la tele ia o le mangana ia le banga fulia au business ia o lo faisi mo lunga le titolo tau le tise o le tangata la tele ai a mato i tongo fia le tau le tise le ia temine ia pe o le manatuna ai wa so ona fa ia o le mele ia to se mato mai tau hina so se fale fo wa fai mai sai tongo ne o le tau langa e tau ona ini ia malulu mambe tele le anu le mana mio le tise ia no mātou whailawa mātou tū ringa fu le mala tunu. Mātou tāpena tu i a rifo runga le long. E mātou te ua le tam whainga ia pālenia me ia lua le demand ia mala supply. Ina ia awane i se whaaletu. Ia, mā rosa no e rau whionga te tono lewa manino tūlanga le atoanga le tātou tā upepe o na tano ina mwhaasoa i fwoi rau whionga. Ia patino lava tūlanga le tātou o nanga tau le tisi. Tu inatu ne ava noa au me ia sau fautuanga mo le martelo so tātou tunu tūlanga le whaongaina te tau o le tātou el tisi. Ia e sosoa ne fo i tātou marusianga ma le tātou o nanga le EPC i ne fo i vai tau o le whaasoa soa i o le tātou el tisi. I ne mwhai fo i o le sosoa ne marosi mai i e lau tau pito la au lo whatino i nei lau whiong. Ia, papatai mo le matu a manoa muli muli. Ia e mo mona matu asoasoto bai malu poenga i le tātou atunu. O tu sa whai mawhale tono le tise mai le taimi. E ia vaenga le o yelu matu marosi. Ia, e whapena ali mo le nātula o le tise. Ia e vaenga fwile le ia ale anga le tau whale tono i le tise. Ia matu talo tu le tunu ia lapa mai pele on sai. O lo matu tom whaile vai le mbenga telo matu i loa. Maleanga ba ina ia awane ia se fa le tonu le tisi la tunu
mātou te tau matamuli foi pea whale tun so o le tisi. Papelo ini mātou ngalunga whai, alo mātou tam whai lapa le mea ngata, alo mātou mwhai. O le nauna whapea ona so ni atuai le tatou tunu, e lapa mai pelo on sa. Ia ma le tulanga foi le, ia awal so nga whaonga ina te lele le tisi. Ina ia mawhai e le malo si angolo ia le temine. Ia ona wha so atu le tisi, so se ala whanga o le tunu. Awa a isi e fule le tau so o nga whaonga hale le tisi. Ia hao ona i whawhitau ri ona tape ai leo paenga o isi o le tatou katunu. Ai a tatou ngalu e whatasi. Ia, pape ona e la solo le lei atua ia e maua fo e tatou se e le tisi le lei pai temi o whawhiafianga fule e temi o kitisi masi ma le tau sanga fo. Ia, mo le pole whawtaila o fiang pesta e tu se fo ma le tau fia fo le IPC e whataltal noa i mtaupu. Ona mea pula mātou manatu wuna ia pape ona lava foi le si la fia o le atunu i melo tupu tonu le tatou whaaptonga. Ia mātou talo e whamanuia le atua e uwhaima e whapea foi lau soatau. Ia manu te lina foi le nei aso i on fofanga uma manuia si o tatou atunu pele o Samoa. Malo whalo lava whaaftai. O le tāwalunga nau tātou Paul Kalame whaapitoa e nei foi tūla le aso o oe malo malo ia ma le fionga i le whaton sili ia pore sili foi. O le tātou marisi anga tau e tise por EPC whionga ia whaumui ua taratara manino foi tūlanga ua ta oto ia ia tātou au nanga marisi anga tau e tise nei foi vai tau o soifuanga. O le a maua se iso ongo tātou po Kalame nei stai bui luma ia inisi foi o mtanga luenga whaapitonga tātou malo taratara manino e foi ala tō mtawha i oitu pito e moltaim nei manuia tele fuafuanga o whianga iai man telo so tātou atunu manuia foi le anga iatu whaunga ne vai aso. So i fua mai manuia. Now, what's one?